Yeah, just no. like voice note. Kei te pai. Yeah. Do what you can, yeah? So which is no worship God. Yeah, all good. Whatever we have. Yeah, just offer. Yeah. Just offer it anyway. I should figure out the timing for this. There's still a new waiata for me. Yeah. Oh, praise God, who more blessing. Cut this morning coughing. I actually don't. Praise God. And oh, praise God, who all blessings flow. Praise Him, creatures here below. Praise Him, everybody, heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Arahina, 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 Etea, Tia, Gina, Gina, Tia, Gina, Etea, Rohaina, As I walk through the valley. Maybe I thought this was in Australia and can hear the voice. Yo, everybody! I need the microphone. I'll take that. I'm gonna get loose. Really hear my voice. Yeah, do you want to start? I'll just say him just because I can hear his. But your mic's like on. What's that time? 10:31. Father God of our sins, thank you for today. Thank you for the opportunities that we have to come and worship you. I pray, Father God, your blessing in my life as He prepares the pathway for your people to come and talk to you and for you to talk to them. Bless them with all fullness and joy and richness, and bless those who bring in the word that it will enlighten our people, our body, with vision in the world. In Jesus' name. Amen. Okay. Mōrena, mōrena. Nau mai, hoki mai, hara mai ki te ana tapu.
mō tō tātou karakia i te ata nei. He hōnare he karoria ki te atua, he maunga rongo ki te whenua, he whakaro pai ki ngā tangata katoa. E te atua, e hika kāna mātou ki te tuku whakawhetai ki a koe. Whakarongo mai ki tā mātou inoi, ko koe te kaihanga o ngā mea katoa, ko koe te ārepa me te omeka, ko koe tō mātou kai whakaora, nō reira, nei rā te mihi, karoria ki a koe. Tēnā koutou i a tātou tini mate, haere, haere, haere atura. Te hunga mate ki te hunga mate, te hunga ora ki te hunga ora. Ka hoki au ki koutou katoa, kua tai mai ki te karakia i te ata nei. Mōrena koutou! Woohoo! He rawe ki te hui hui, hei karakia i tēnei rā tapu. Āmanga tangata kua hono, ipurangi, pukamata, Facebook, YouTube rānei, tēnā koutou katoa. He whānau kotahi tātou, kua te wāhi kua hono koe. E hika mā, ki oku nei whakaro, kua tai mai te kaunga, hei whakahaere i tō tātou karakia. Ko tā tātou puti puti, o Ngāti Kahu, Ngāti Hine hoki, ko whaia Deb te perehi whakahaere. Ko tā tātou māreikura, o Tapu ika, Ngāti Haka, Ngāti Manua hoki, ko Waiora te Moni te kai kauhau i te rangi nei. Ko ngā rangatahi o te whare, ngā kānohi pūrotu pea, ko tai mai ngā tauira o Hoani Tapu, ki te whakahaere i a tātou waiata. Ka rawe tēnā. Morning everyone and welcome to today's service. My name is Scott and I have the absolute privilege of leading us in Karakia this morning. Welcome to each and every one of you. I hope you feel at home in this space and a part of our whānau here today. An extra special welcome to those new and visiting us today. A special mihi to my mama and papa who have come through to tautoko. And to Benny boy, kia ora Ben, lovely to see you. I'd also like to extend a further acknowledgement to all of our whānau joining us online. Nau mai, hoki mai. For those on Facebook, may I encourage you to make yourself known in the comments box. Let us know where you're watching from, let us know your prayer needs, and how we can best serve you. We do keep an eye on the comments throughout the service and would love to connect with you all. A special shout out to some of our regulars on the online, Whaia Frida, Meriana, Susanna, Louisa, and Ihapera. Kia ora koutou. As I was preparing to lead last night, I couldn't help but to be excited and expectant about what God was going to do today. My hope is that we're coming with hands, hearts, and eyes open to receive something of God. God has something for each of us today, and so come expectant. Whether it's a line in the koho, a much-needed hug during the peace, or an encouraging during conversation during whakawhanaungatanga, God has something for you today. For those of us with plenty of faith, let's proclaim this truth. And for those of us who may be struggling to be expectant, nau mai. May the faith of this family carry each and every one of us. No matter how your week has been, no matter how distant God may be feeling at the moment, ahakoa te aha, our Creator God has something for you today. So as we bring whatever level of faith we have, let's be expectant. And as we begin our first waiata shortly, let us open ourselves to the reality that God has called us here today to both praise and receive something of Him. So let us continue in song as we lift our voices to the Lord and sing the doxology. E tu e homa. Oh, praise God, whom all blessings flow. Him creatures He. Praise Him above, you heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Everyone together, praise God.
Oh, praise God, whom all blessings flow. Praise Him, creatures here below. Praise above you, heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Arahina, Arahina, Arahina e te atua. Tiakina, 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 tiakina e te atua. Arohaina, 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 arohaina e te atua. Arahina, 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 arahina e te atua. Tiakina, 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 tiakina e te atua. Arohaina, 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 arohaina e te atua. Tātou katoa. Tiakina, 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 tiakina e te atua. Arohaina, 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 arohaina e te atua. Taki noho e te iwi. Te whakatika-tika. E te whanua te karaiti, ko tātou nei tōna tinana e mahi nei te ao. Nau mai, hara mai ki tōna ahurewa tapu, e mihi ana ki a koutou kua kārangatia nei, hei tote, hei māramatanga mo te ao, i roto i tō koutou tohunga. Kia koa, kia hari, whakamoe me titia te atua, te kai homai o te tumanako, te kai hohou i te rongo. Āmene, kia hari tahi tātou, ko i hukaraiti te māramatanga, te mātāpu no te ora. Ki aia te whakamoemiti, te karoria, i tonoa mai nei e te matua, hei whakahau i te ao, hei huri i te wai, hei waina, hei whakatahuri i te ngākau, kia tūtapu ai ki tōna aroaro. Tāpai atua tātou ngākau kia te karaiti, nāna nei whakatinana te kupu, hei toka i te ora, karoria ki a koe, e te karaiti, whakatapua mai mātou. Ko te karaiti te Waiora, e horoi nei, e whakahau nei ngā mea katoa, ko ia te taroa te ora, hei kai mā te hunga mati kai, hei kaha mo te manene, mō ngā kaimahi. Nō reira mātou ka tapai ki a koe, i a mātou whakamuimiti, mō rangi nui e runga nei, mō papatua nuku e takoto nei, mō ngā maunga whakahi, mō ngā puke kōrero, mō ngā i tā mihi tangata, mō ngā moana e hora nei. Nō runga ngā homaitanga papai katoa, tukua mai kia ai o ngā rangi i runga, kia tuku te puehu a papatua nuku e takoto nei, kia whakapapa paunamu te moana, kia hora te mārina ki Aotearoa whānui. Kia whakapaengia te karaiti, mō ngā tupuna, mātua, matotunga tapu, ngā tōtara whakamarumaru,
ngā toka tumuana, ngā kākā wahanui, ngā puna roi mata, kia te aho te māramatanga ki a rātou, kia au tā rātou moe, kororia ki te atua. Te hauhau i te rongo. E te whanua te karaiti, i te mea kua hara tātou, whakatata mai ki te hauhau i te rongo. He aroha tō tātou atua. E te atua aroha e mōhio nei ki ngā mea katoa, whakarehea mātou i roto i o mātou ngoi koretanga, aroha mai o mātou takunga ki te he, i o mātou whakaro, i a mātou mahi, tuhungi a mātou. Mā te atua e muru o koutou hara. Kia mau te rongo. Kia koa, kia hare, ko te karaiti te aranga, te tāroi o te rere. Ko te karaiti te pauheringa waka, whakapaingia te atua tō tātou kaihanga, whakapaingia te atua tō tātou kaitaurima, whakapaingia te atua tō tātou kaiunga ki te ao whānui. Amanga tamariki, ki te wehi atu ki tātai hono. Now's the time where our children are going to go for Sunday school. As they head out, we'll send them out with a blessing. Jesus, it was you who said, "Let the little children come to me, and do not forbid them, for such is the kingdom of heaven." Bless your children as they head over to Sunday school. Help them to understand the depth of your love and fill them with your grace and wisdom. We lift up the Sunday school teachers in prayer. Just as you told Peter to feed my lambs, may our teachers be enabled to teach and train your children in the way of life. May the Holy Spirit strengthen them and grant them the skills and gifts they need. We thank you for this ministry, and we pray that your Spirit continues to nourish our children. Jesus, bless our Sunday school. May our ministry glorify you and your Father and your Son, your Holy Spirit, now, always and forever. Amen. Could we have our first reader up, please? Te pānui kei te tuatahi kingi te kau mā iwa o ngā upoko ka tīmata tua iwa. Nā haere ana ia ki reira ki tētahi ana, a moi ana I reira. Nā ka puta mai te kupu a ihoa ki aia, I mea ai. E aha ana koe I konei e iraia. A ka mea tērā, nui atu tōku hai mō ihoa, mo te atua o ngā mano. Ko whakarerea hoki tau kawenata e ngā tama a iharaira. A ko au ata, wāhia iho e rātau, patua iho hoki e rātau au, poroputi ki te hoari. A kua hau rawa, ana ki mahue. A kei te rapu rātau I ahau kua whakamātia. Nā ka mea ia, puta mai, ka tū ki te maunga ki te aroaro o ihoa. Nā ko te haerenga atu o ihoa, he nui anō te hau, te kaha, he kaha, e whakakoara ana I ngā maunga. E wāhi ana I ngā kōhatu I te aroaro o ihoa. O tia, ka hore a ihoa I roto I te hau. A muri iho I te hau ko te ru. O tia, ka hore a ihoa I roto I te ru. A I muri o te ru ko te ahi. O tia, ka hore a ihoa I roto I te ahi. A I muri I te ahi ko te reo ngāwari.
he mea iti. No te rongonga o Iraia, ka hipokina e ia tōna mata ki tōna koroka, haere ana tū ana i te kuaha o te ana. Nā, ko te putanga mai o tētahi reo ki aia ka mea, e aha ana koe i konei e Iraia. Anō rā ko tērā, nui atu tōku hai mō ihua mō te atua o ngā mano. Kua whakarerea hoki tau kawenata e ngā tama a iharaira, ko au ata wahia iho e rātau, patua iho e rātau au poropiti ki te hoari. Kua hau, rawa anake i mahue, kei te rapu rātau i ahau ki a whakamātea. Nā ka mea ihua ki aia, haere e hoki i tō ara ki te koraha o Ramahiku, ka tai koe, ka whakawahia a hataere, hei kingi mō hiria. Whakawahia a iehu tama, a nimehi, hei kingi mō iharaira, me whakawahi anō e iriha tama a hāpata o āpere me hora, hei poropiti i mua i muri i a koe. Nā, ko te hunga e mawhiti i te hoare a hātaere mā i iehu e whakamate, ko te hunga e mawhiti i te hoare a iehu mā iriha e whakamate. O tia, ka whakatoia e ahau māku e whiti ngā mano i roto i iharaira, ko ngā turi katoa ki hai anō i tūturi ki a pāra, me ngā māngai katoa ki hai i kihi i aia. Whakarongo ki te kupu a te Waiora ki te hāhi. Ko tō tātou waiata o te rā, waiata waru te kaumārima, ka pānui au i te tuatahi, mā tātou e pānui te rerenga e whai ake. Ka whakarongo hau ki tāti atua, ki tā ihua e kōrero ai. Nō te mea, mō te rongomau āna kōrero ki tāna iwi, ki tāna hunga tapu hoki, kaua ia rātou e hoki ki te wairangi. I nā, he tata tonu tāna whakaoranga ki te hunga e wehi ana ki aia, kia noho ai te karoria ki tō tātou whenua. Kua tūtaki te mahi tohu, raua ko te pono, kua kehi ki a raua te tika me te rongomau. Ka tupua ki te pono i te whenua, ka te tiro iho te tika i te rangi. Ai, ka homai e ihoa te pai, ka tukua mai ona hua e tō tātou whenua. Ka haere te tika i mui aia, hei whakautu ona hokinga. Kia whakakaroria tia te matua, te tama me te wairua tapu, ko te ritinga ia i te timatanga, tēnei anō e nai nei, ka mautonu ihoa, ake, amen. A reading from Romans chapter 10, beginning at verse 5. For Moses writes that the law's way of making a person right with God requires obedience to all of its commands. But faith's way of getting right with God says, don't say in your heart, who will go up to heaven? And don't say, who will go back down to the place of the dead? In fact, it says, the message is very close at hand. It is on your lips and in your heart. And that message is the very message about faith that we preach. If you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is by believing in your heart that you are made right with God, and it is by openly declaring your faith that you are saved. As the scriptures tell us, anyone who trusts in him will never be disgraced.
Jew and Gentile are the same in this respect. They have the same Lord who gives generously to all who call on him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. But how can they call on him to save them unless they believe in him? And how can they believe in him if they have never heard about him? And how can they hear about him unless someone tells them? And how will anyone go and tell them without being sent? That is why the scriptures say, "How beautiful are the feet of messengers who bring good news." Hear what the Spirit is saying to the church. Kapai. Te rono pai tapu ki te rite ngā matiu, te kaumā whaonga upoko, kei te rua te kaumārua o ngā rārangi te timatanga. Whakamoemititia, whakakororiatia te atua. Nā, ki ake tonua ihu i ana ākonga, kia eke ki te kaipuke, kia whakawhiti i mua i aia ki tā wāhi, i aia e tuku ana i ngā mano kia haere. Ka oti te manu te tuku, ka kake ia ki runga ki te maunga, ki te wāhi motu ke, ki te inoi. Nā, kua ahi, ko i ana ke ira ira. Nā tērā te kaipuke te ākina rā e te ngaru i wainga moana, i he hoki te i hau. I te whaonga matāratanga o te pō, ka haere a ihu ki a rātou, i haere Māori i runga i te moana. I te kitenga o ngā ākonga i aia e haere ana i runga i te moana, ka ihi ka mea. He wairua, ka au e i te wehi. Nā, kua hohoro te kōrero o ihu ki a rātou, te mea. Kia manoa nui, kua hau tēnei, au e wehi. Nā, ka whakahoki a pita ki aia, ka mea, e te ariki. Ki te mea ko koe tēnā, ki a mai a hau kia haere atu ki a koe i runga i te wai. Nā, ka mea ia, haere mai. Ka marere atu a pita i te kaipuke, ka haere i runga i te wai, kia tai ai kia ihu. O tira, ka kite ia i te hau e kahana ka wehi, ka timata te totohu. Ka karangake ka mea, a hau e te ariki, whakaorangia. Hohoro tonu te totoro o te ringa o ihu, ka hopu i aia. Ka mea ki aia e te tangata whakapono iti, he aha koe i ngā kaurua ai. Anō, ka eke rāua ki te kaipuke, mutu pū te hau, nā ka haere mai te hunga i runga i te kaipuke, ka koropiko ki aia, ka mea, he pono ko te tama koe a te atua. Te rongo pai tēnei a te karaiti. You're welcome to take your seats. Tēnā tātou e te whare. It's my pleasure to share with you some thoughts this morning from Nia's reading from Romans 10. But firstly, may the words of my mouth and the meditations of my heart be pleasing in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. In preparing this kōrero, it was impressed upon me the feeling or the notion that te Paipera tapu is for Māori. Ko te atua I hanga ahau e tahi o mātou hei Māori. Scripture is capable of maintaining all of its integrity while being placed in its cultural context. So know as you listen that this was and is my lens in preparing this morning. So ko hikurangi te maunga, ko te rangi taiki te awa, ko mātātua te waka, ko ngaitū hoi te iwi, ko Ngāti Haka te hapū, ko Waiohau te marae, ko tamaki hikurangi te whare tīpuna, ko te umi tauro te whare kai. Ko te iki o te rangi pauwhare tōku kraua ake, I moi a te iki o te rangi ki a te awhi mate, ka whānau mai arere moana, rātau ko maru nui, ko tio pāti, ko te kotahitanga, ko taua, ko hine tai, ko māka pauwhare. Ka moi a taua ki a Arihia Mōrunga Clark, he ngā tihine. Ka whānau mai a awhi mate, rātau ko taikata, ko te rauoriwa, ko Merekara, ko Harris, ko te rauoriwa pauwhare tōku māma. Ko o taua te maunga, ko te raparapa āhoi te awa, ko te aroa te waka, ko waitaha ko tapuika ngā iwi, ko hei rawa ko hara ki ngā marae. Ko te whare pauri tōku kuia ake. I moia te whare pauri ki a tōara te moni ka whānau mai a te ākaurua, rātau ko te rata, ko ruihi, ko ngā kohe, ko rāhuia, ko rangi haere, ko te moni, ko papaki, ko tāpene, ko ngāroma, ko whare kōnehu, ko rewa. Ka moia te moni ki a kahurangi reina ka whānau mai a retimana rātau ko ngā hune, ko Mākete, ko Tāniera, ko Wikitoria, ko ngā haka, ko Ben, rawa ko Albi ngā tungange whānai.
Ko re timana te moni te mātāmua nei, tōku pāpā. Ka moe a te raoriwa ki a re timana te moni ka whānau mai ko tōku tuakana a Whitney Arihia McGinnity, previously te moni, māua ko au. Haere tonu i moi tōku tuakana ki taku au tānea Sean, ana kua whānau mai a te tamaiti o ngā tamaiti, a Hawaii Lawrence McGinnity. Koia taku I rāmutu kotahi e whitu tōna pakeke. Why I've chosen to begin with the breadth of my whakapapa will become clear later, and I invite you to come with me and bear with me as we look to Paul's letter to the Romans. This morning, we continue in our shared journey through Paul's letter to the Romans. The final verse of our reading today read, "And how will anyone go and tell them without being sent? That is why the scriptures say, how beautiful are the feet of messengers who bring good news." But this is not the first time this idea is presented in the Bible. In Isaiah 52, verse 7, it says, "How beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who proclaim peace, who bring good tidings, who proclaim salvation, who say to Zion, your God reigns." Isaiah speaks to the Israelites in bondage, prophesying their redemption. A century after Isaiah's time, Nahum states, "Look there on the mountains the feet of one who brings good news, who proclaims peace." It is not foreign to the indigenous mind, the Māori mind, that something centuries old can continue to be restated and still hold much relevance. Whakatauki and whakatauaki will attest. Yesterday, I spent most of the day at the zoo, and it was the best day ever. I wasn't by myself, just to clarify, I was with Hawaii and Whakaria, gang gang. And as I perceived the animals, I was reminded of something I learned in sixth form bio, that one of the main contributors to humans being the apex predator of the animal kingdom was our ability to transfer massive amounts of knowledge intergenerationally. Animals do it in part. Birds show other birds the safest and fastest routes. Most of it is innate, but some taught. But humans are information hoarders and committed to its interpersonal and intergenerational transmission. We like knowing stuff, and when we know stuff, it's sharesies. Humans are storytellers. We survive and we thrive by sharing our knowledge with the world around us and leaving it for those who are to come. As Māori, we are talented and diverse in the art of storytelling. We carve it into our walls. We weave it into our mats. We etch it into our skin. We sing it over our whānau and whenua. We wrap our stories around our shoulders as warmth and shelter. We adorn ourselves with the knowledge and experiences of our ancestors. And these stories inform the way we think, know, and live. They inform the Indigenous mind, a concept presented to us this week by Archbishop Don. This morning, I hope to take the concept and look at three statements, three ideas, and see how the words of Paul to the Romans might still find us today. Tuatahi ake, the Indigenous mind is collective. Characterised by many whakatauki is this idea of collective being. E hara taku toa I te tuataki tahi, he tuataki tini ke, explicitly stating that our strength, our best selves exist as part of a whole. Me uru kahikatea tells us that like the kahikatea that stands tallest when they stand together with shared root systems, we too need each other to survive. These whakaro colour and inform the experience of being Māori. We exist as parts of a great whole. The Māori experience is one of deep and intentional connection to God, to whenua, to one another. Contradictory to modern ideas that look to the self and its own desires and then project and at times demand meaning in accordance with this, Māori look at the tethers bound to them. Where am I bound to? Who am I bound to? And we take all these threads and let them show us who we are. No Māori man or woman is an island. Surely to the Māori mind, any island with one inhabitant is worthless. We value each other because we need each other. We honour each other because we need each other. We care for, love and nurture one another because we need each other. It is inherent. The Indigenous mind is collective. The Indigenous mind is long, Māori thinking intergenerationally, people of prophetic brilliance and Māori think intergenerationally, people of prophetic brilliance and intellectual vigour. Many of us who are great friends with our Paipera will know many books begin or transition by way of whakararangi whakapapa,
Truly a nightmare for any of us who might have to read one such passage in Māori from the lectern here and fumble over Māori translations of names like Mahershala Hashabaz. 6 syllables, unnecessary. And to read the names without understanding their meaning makes the task at times tedious, and it loses much of its impact. But in their own language and in their own time and context, these long lists of tongue-twisting ingoa would have been a powerful commendation to the words that were to follow. Māori are the same with the storytelling and intentionality of our tātai whakapapa. And many of you will have heard this kōrero before from me, but by Jingoes, I'll say it again. My great-grandfather on my mother's side was a deeply respected, truly excellent man. And he looked with his long, indigenous mind at what he saw to be the coming future and experience for his hapu. And he named his son, my kraua, Taua, meaning war. When he looked with a long view to the experience of us, his uri whakaheke, his people, he saw for us a war, a battle to maintain our rangatiratanga, our motuhaketanga, our Ngāti hakatanga, our ways of life, of knowing and being, a dark but not inaccurate projection. My korotoa lived in the world his father foresaw, and one day he came to name my mama. He, like his father, looked a long time, and with a glint of hope, he named her Te Rauoriwa, the olive branch, the extension of peace. The Lord's reminder in the mouth of the dove that new life was possible and imminent. This new life on old lands that had been washed, cleansed by the flood and resurfaced. Old lands renewed for the same purpose as before, only clean. My mother, the promise carried to the next generation that new life on old lands made new would be possible. And Mama, one day, was to name me. I'm sure Dad was also involved, but for intents of the story, we'll focus on Mama. Sissy was already an excellent 2-year-old, named for our mum's mum and the late great Whitney Houston. And then comes me. And Mother looks to the future, the world that I will live and move in, and that I will shape and influence. And Mama, continuing the story of our tātai whakapapa, calls me Waiora. Living water, the promise of Jesus to the woman at the well that she will never thirst again should she drink of the living water. And my name is like many good things, a burden and a blessing. Burdened by its mantle of responsibility, but blessed by the richness of the story that it carries and continues. Tai hoa kia kite ka pēhea hau e whakatinana I tēnei haupapa pai. The indigenous mind is long. Lastly, the indigenous mind is excellent. I'm tempted to start singing Proud to be Māori, but I'll save that for tātai. Mā tauranga Māori is a deep, rich well of knowledge and knowing. Our Māori ancestors lived in harmony with the taiao. We look to the whenua and let her movements inform ours. Engari anō inaine. Last weekend I returned home for a wānanga reo and we spent a whole day visiting tūtohu whenua around Maketu, Ngāti Whakauē. The final stop was a visit to the cut. This, the puaha that sends the Kaituna River, tētahi o oku awa ki te moana. The cut is so called because its natural trajectory was cut off. The awa, which previously had headed for the moana before taking a sharp right turn and flowing into the bay along Maketu, creating a harbourside deep enough to hold hundreds of ships, has been cut off and redirected. The depths of the harbourside now shallow enough to walk across in low tides, and all this for more agreeable irrigation routes for farmers. We were people who would live and allow nature to be, and we would follow their lead. And now we dictate to rivers where they should flow, shocked when species are lost and ecosystems die. The Māori mind seeks to nurture that which nurtures it. It seeks to honour that which honours it. The Indigenous mind is excellent. In his letter to the Romans, Paul uses words and ideas centuries old, spoken by prophets Isaiah and Nahum, and in using them he reminds the people that the Lord's work is a long work, an intergenerational work, a collective work, and an excellent work. Each of us here exists as part of a whakapapa whakapono, a lineage of faith. Whether you are a rung in a ladder or a thread in a braided rope, we exist as part of a greater whole. In closing, bearing all that, I would invite us this morning to consider the intergenerational blessing and burden
of the place that you find yourself today? What phrases, embodied by generations past, are being reiterated to the world in you? What has found its way to you, and what are you leaving behind? May the Lord be with us all as we consider these things. Amen. E te tuahine, ngā mihi mā tēnei kauhau. What a rich kōrero to expand our ways of seeing te Paipera tapu, to see it through our own contextual lens, to justify the use of te reo Māori within that space, to honour the mātauranga that we've inherited, that's been passed down, the Māori mind, the Indigenous way of being, and the weaving of all of that together, plus sharing of your own story and your own self. Thank you so much for that. E tū tātou, as we do te whakapono o ngā āpatoro. E whakapono ana ahau ki te atua ki te matua ka harawa koia te kai hanga o te rangi o te whenua ki tana tamakotahi anō hoki ki tō tātou ariki ki a ihu karati I whakatangata nei e te wairua tapu I whānau I te puhi a meri I whakamamaetia I te waia pono tio pirato iri pekatia I mate I tanumia I heke atu ki te renga no te toru o ngara no ake aia I te matea kake atu ana ki te rangi e noho mai ne I te ringa ringa mata o te atua o te matua ka harawa ka hoki mai anō I reira ki te whakari te whakawa mō ngā tāngata mō ngā tāngata ma te whakapono ana hau ki te wairua tapu I te hahi tapu putano I te ao ki te kotahitanga o te hunga ki te murunga hara ki te aranga mai o te tinana me te ora toru. Āmine. E noho tātou, koutou. Anei tā tātou inoi ma te rātapu te kaumaiwa, mā koe pānui te inoi te reo Māori, mā tātou pānui te reo Pākehā. E ihu, te kai whakaora I te tūpuhi, pakaru mai ai ngā ngaru o te hohungutanga, ka nāhoro te whenua, ka waipuke, ka torome rānei, whakawhiti mai ki a mātou I runga I te wai, mo te karorea o tō ingoa tapu. Amen. Jesus, Saviour in storm, when the waters of the deep are broken up, when the landmarks are washed away or drowned, come to us across the water. For the glory of your holy name. Amen. We'll have our next waiata e nei anei. Arahina. E tū koutou. Wairua tapu. Wairua tapu. Wairua tapu. Toru. Wā. Wairua tapu tau mai rā. Wairua tapu mai runga. Uhi a mai ngā tonga pai. Ho mai tō aroha. Wairua tapu. Wairua tapu tau mai rā. Wairua tapu mai runga. Uhi a mai ngā
Wahia. Wahia, kia tika, arona maira kia uki te pai, oroia, kia mautonu rā, moho te tino kroria. Wairua tapu. Wairua tapu, tau mai rā. Wairua tapu, tau mai rā. Wairua tapu, tau mai rā. Please be seated as we now enter a time of prayer. Ngā inoi mo te iwi, page 413. Heavenly Father, you've promised to hear when we pray in the name of your Son. Therefore, in confidence and trust, we pray for our church and all your churches. We pray for your many humble servants, our church leaders and ministry, all their family members that support and encourage them. Father, enliven and uplift the church for its mission, that we may be salt of the earth and light to the world. Breathe fresh life into your people. Give us power to reveal Christ in word and action. We pray for your beautiful world, which through our human choices and actions we have a tendency to create much chaos. May we find your love and rangi Māori, creator of all, lead us and all your people into the ways of justice and peace, that we may respect one another in freedom and truth. Awaken us in a sense of wonder and respect for our Mother Nature and all her creatures. Teach us to care creatively for its resources. We pray for our communities around our nation and the world, and those suffering any hardships and tragedies. God of truth, inspire your wisdom to our leaders, whose decisions affect the lives of others, that all may act with integrity and courage. Give grace to all those whose lives are connected with ours. May we serve Christ and one another and love as he loves us. We pray for those in need, refugees, homeless, those in prison, those many victims, in particular the children who suffer at the hands of parents or caregivers. God of hope, comfort, and restore all those who suffer in body, mind, and spirit. May they know the power of your healing love. Make us willing servants of your compassion. Strengthen us as we share in making people whole. We remember those who have died and those who mourn. We remember with thanksgiving those who have died in faith of Christ and those whose faith is known to you alone. Father, into your hands we commend them. Give comfort to those who mourn, especially those in Hawaii and the island of Maui. Bring them peace in their time of loss. We praise you for your many saints and servants over time who have shown your might and who have entered into your eternal glory. May their example inspire and encourage us. We pray for ourselves and our ministries. Nō reira, e te ariki nau nei mātou I karanga ki o mahi. Me tia kia hikoi mātou I mua I tō aroaro, whakaungia mai tō aroha, ki o mātou nyākau, tō pono, ki o mātou hinengaro, tō mā rohi, ki o mātou whakaaro, mo te tainga ki te tino tauranga, ka mōhio pū ki te hari, ko tau ki te haukainga, ki te tāanga manawa I roto I a koe, I roto hoki I tō mātou ariki, I a iu karaiti. Āmene.
E tū whānau. Kia whakapaingia te karaiti, te ariki o te rongo mau. Ki nei e nā taua rai o tuihi. Kia tau te rangi mari e o te atua ki a koutou. Kia whakapaingia te karaiti e tui nei a tātou I roto I te rongo mau. Please share the peace with one another. Scott, do you just want to ask to karere? Whakarongo, 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 whakarongo ake au ki te tangi a reo I runga I te rangi e ki ana mai no ai tō mana e te iwi Māori e. Mai matu hake whakapono tu manako me te rangi ma. Hei ha! Ngā kōrero a o tūpuna no tunga whakarere. Ia wehi, ia weha, ki a kaha ki a toa. Toro mai tō ringa ki a hariru tia. Tō ringa I awhi pono, awhi taku tinana. Awe, 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 awe te aroha ki a rātua. Awe, awe te aroha nā u whakaroto nei. Hiki tia e ngā iwi ki a rewa ki runga ngā taonga nā matua kua ngaro I te pō. Awe, 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 awe te aroha ki a rātua. Awe, awe te aroha nā u whakaroto puriti aki a mau. I awe hi. Ko ara te karaiti, he pono tonu ko ara aia. Whakarei o koutou nākau ki te rangi. Kia whakapaingia te atua. Te whakamoimete. I noho whānau. Ko te hari mō tō mātou whakaoranga e te atua o tua whakarere. Ki te tuku whakawheta ki a koe e roto I a ihu karaiti. Pāoho ana tau kupu, kia te aho te marama, nā kā marama. E te aho tonu nei tō maramatanga I roto I tō mātou pauri. Nau I pou te mauri ora mō nā mea katoa. Nau hoki mātou I waihanga, ki te whakarongo ki tau kupu, ki te mahi I tau I pai ai, kia eki ai te taumata o tō aroha. He mea tika kia whakapaingia koe. Nau I tono mai tautama, hei arawhainga mā mātou, hei pono e manoko hiana e mātou. I tukua mai e koe tautama, kia whakamatia hei toha I te ora. Hei weweti I o mātou hara, kua inuhia o mātou he e ona ripeka. I tonua mai I tau wairua tapu, hei whakakaha, hei arataki, hei whakatūpato, hei whakahau I tau hāhi. Wai hoki e tēnei rōpū whakātū,
E karapoti nei a mātou, ko tōna riti ki ngā whetū te taia te tatau, ka whakamoimiti mātou i rungi i tēnā kau aroha, i tēnā kau hare, mau e waihanga e karanga i a mātou. E te atua tapurawa, mahi tohu, tino tapu, tino tika, no te kororia, no te purotu, kororia ki a koe, e te atua, te ringarawa, te atua mahaki. E te tino tapu. Ka whakapaingia koe i roto i tautama i te ohu nei ki te haroi nā wai o ana ākonga, te tohu o te kaimahi tuturu. I te pō, i mua i tōna mātinga, i tango ia te taro, ka tuku whakawhetai ki a koe, ka whawhati, ka hoatu ki ana ākona āka mea, tango hia, kāinga, ko tōku tinana tēnei ka hoatu nei mō koutou, meinga tēnei hei whakamahara ki a hau. Ka mutu te hapa, ka mau ia te kapu, ka tuku whakawhetai ki a koe, ka hoatu ki a rātou a ka mea. Inu mea tēnei, ko ōku toto o te kawena tahau i whakaheki a mau, mō te katoa, hei murunga hara, meinga tēnei, hei whakamahara ki a hau. Nō reira mā tēnei taro me tēnei waina, ka maumahara mātou ki au painga ki a mātou, te atua o nā wakatoa, e maumahara ana mātou ki tautama, ka whakawhetai mātou mō tōna ripekatanga, me tōna ranga mai, ka whakamanamana mātou mō tōna whakarenga, ka tumanako ki tōna haeringa mai i rungi te kororia, i roto i aia, ka mautonu mātou ki a koe. Whakakahangia iho tō Wairua tapu. Mea tia tēnei taro, ko te tinana tonu tēnei waina, ko ngā toto tonu o te karaiti. Kia tūhono ki tōna tinana, kia uai mātou ki roto i te akapono. Ka ara mātou i a te karaiti, tui, 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 tui a mātou, tui a ki te mamai, tui a ki te tumanako, tui, tui, tui a ki te ora. Kei a koe e te tapu o te rangi, te oroka hangara no o te ao, te timatanga, te otinga, te arepa, me te omeka. Kei a koe te whakapai, te karoria, te aroha, i tēnei rā, i tēnā rā, mai a mātou, mai te katoa, i konei, i nā wāhi katoa. Āmeni. Ko ākuna nei tātou e tō tātou ariki ka waia tā tātou. E tō mātou matua i te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō rangatiratanga, Kia mea te atau e pai ai, ki runga ki te whenua. Kia riti anō, ki tō te rangi. Ho mai kia mātou ai nei, e taro mamato mo te nei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei.
tiratanga, te kaha me te kororia. Te tinana o te karaiti, e whatia mō tātou. I maringi ono toto, hei murunga hara. Haere mai e te kahui a te atua, tango he nei kai rangatira te karaiti. Haere mai, haere mai, haere mai rā.
Nā inui mō muri I te hapa. Whakapaingia te atu e whakamini nei a tātou. Whakapaingia te atu e hohou nei e te rongo. Whakapaingia te atua kua hura nei tāna kupu. Whakapaingia ia nāna nei tātou I karanga. Mano kohia e te atua a mātou whakahere, whakamoimiti. I just firstly want to say thank you and welcome to everybody who came, especially to those who have helped us, Scott, to Waiora, to our fabulous singers over there, to all those who read and to all those who prayed for this service. Kia ora. Do we have any pānui? Kia ora everyone, just to tautoko what Deb said, there's been many firsts today. We have our first presiding for the service. We had our Irene doing our reading for the first time, and we had Jordan helping out with sound, and so just everyone's just been working really hard, and I just want to acknowledge everyone's efforts, and Mihana over there leading the worship. I'd also like to acknowledge, our Reverend Shona and Adam. Keep them in your prayers. I'm sure they're watching right now. We're promising that we'll keep this place intact. It's just as they left. But I'd just like to acknowledge, you really notice that gap when some of the pillars step out. And so, again, we're very blessed to have Reverend Shona and Adam in this place. And so thank you for everyone's efforts. Kia ora. Kia ora tātou. I would just like to share a happy thing that happened yesterday at our marae of Tātai Hono. There was about 180 Pākehā, tauiwi, etahi tangata whenua, who came for a kōrero entitled Pākehā, Te Tiriti and Matike Mai. Dr. Veronica Tāwhai and Dr. Rebecca Sinclair were the main speakers. And I just felt so blessed to be able to have a hosting role in this whare and be able to really land people in where they are. Was able to even sing the song, No Mai Piki Mai, and then land it with the fact that Sir Kingi Ihaka was the first Māori missioner here, and really just like ground people in where they were. All of these people came in. I heard it so many times throughout the day of, oh, this is beautiful to be in here. Oh, I'm so glad this is the venue? Oh, wow. Oh, it's so beautiful to be here. Constantly heard that. And in closing, I just wanted to name like the kōrero that came through. It was not a Christian kaupapa. And yet, I like Loki said on the mic, I was like, sorry, are we at church? Because we were talking about love. We were talking about acknowledging the fear of fellow Pākehā brothers and sisters in the change towards matike mai and constitutional transformation. We were talking about healing of land and whakapapa lines. It was this stunning, transformative kōrero, and there were prayers praying all over the kaupapa, although it wasn't Christian. But kia ora, it was blessed, and it was a very good thing. And so I just acknowledge the haukainga, the mana whenua, the tangata whenua of this marae here in Grafton, Tāmaki Makaurau. It was an immense blessing for a lot of people yesterday. So thank you, Mauri ora. Tēnā koutou. E mihi ana ki a koe te māreikura, I tēnei karakia tuatahi ki a mātou, I whakawahia e koe I tēnei rā kānui te mihi. I thought it would be right for us to just give our friend a round of applause for presiding at the 10:30. Yeah.
A very brief reflection. I recall when we were at our retreat, actually, a couple of weeks ago, and the priests were asked to do some of the presiding, just to do a draft, a practice. And when it was Whaia Deb's turn and her time to hold up the host, she became incredibly tapu and mana-filled because of the seriousness of taking Eucharist. So I want to bring that back to you and mihi to you this morning. E hoa mā, I've got two pānui. My first pānui is to remind you about the pānui we were sent about Lyndon's departure in August 2024. There will be mixed feelings going on at the moment. I just want to say that after our karakia, there will be time to come across to have karakia in the Lady Chapel here. If you want to process or talk, I will be around to talk if you need to. Secondly, there are two people from this hahi that will be speaking down at the Abbey. The Abbey is the youth conference for Tikanga Pākehā that's being held in Waikanai, Te Whanganui Ātara, and that's next weekend. I'm one of them, and so is the Reverend Esther. I want to be totally honest, this isn't to just talk about ourselves, but this week has been pretty difficult. There's been sickness, we've struggled to get to sleep a couple of nights, so I just ask you, can you please pray for us in preparation for next weekend? Can you please put our names down on your prayer list to pray for us and our families for the next weekend, and also the young people that will be gathering. I want to mihi to you, Mākoha, I want to mihi to you too. So you just screamed through my whole kōrero. You just want to let your presence be known. I love you, my boy. E mihi ana ki a koutou. Kia ora. And just to follow on from that, to say if anybody does want prayer also in the Lady Chapel, I'll be over in the Lady Chapel for that as well. So before we go, our blessing. Mā te Māori e ati atua, e kore nei e taia te whakaro, e tiaki o koutou nākau o koutou hingingaro, e roto ia I hukaraiti. A kia mau, kia uhoki kia koutou, te manaki ati atua kaharawa, a te matua te tama, me te Waiora Tapu. Āmeni. And are we going out singing? Let's bless the Lord together. I tū tātou. Bless the Lord. Toru pā. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. His holy name. Ano, tātou katoa. Bless the Lord. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. His holy name. Arahina. Te haerenga atu. Haere I runga I te aroha. Haere I runga I te rangi Māori e.
Āmene, ka haere mātou I runga I te ingo o te karaiti, ka rōrea ki te atua. Just two reminders, prayer in the Lady Chapel, but also come join us next door for a kai in Tātai Hono. Kia ora. Tagu whare